Blas. Tuk. Iki nah Dim. Yuh asli iki. Asli Dim. Apa ki Dim? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, kita lanjut kembali ke Semantok lagi lur. Spot 0 kilo. Pokoknya kalau belum boncos beneran di sini wes tetap diajar sampai air habis lur. Ini air sudah tambah surut. Berangkat siang bertiga bersama Mas Edi Kancil. Oke, lawannya dapat lawan lagi hari ini lur. Dan bersama Lie wis berangkat bertiga. Diserang terus lur, 0 kilo Semantok. Air tambah surut, pokoknya lek urung sampai ngeblong wis dilosne neng kene. Sepi yang mancing, hanya beberapa ekor orang. Oke wis lanjut, kita prepare dulu. Tas pancingnya sih nyeng jero tas. Sampai berjumpa di spot dulu. Oke dulur, kita sudah sampai spot lur. Kita nitik dek bukaan saya yang kemarin, yang pas hari Minggu. Saya buka di depan sini. Ini saya titik lagi. Habis nyebrang dari sungai sana. Sepi yang mancing. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekitar ada 10 sampai 15 orang lur. Oke wes, kita sepi lumut Mas Dodit sapu jagat kuasar tapi nom lor lumutnya. Untuk esen kita tetap memakai deso ini. Oke wes, kita pakai 5 tetes, 3 sampai 5 tetes. Masih belum ada pergerakan lor. Pakai 2 joran, nyoba main langsung saya dasarkan. Ini tembakan sekitar 1,5 meter. Badai, cuacanya badai nih kenceng lor. Mudah-mudahan ikan masih mau makan lor. Badai nih kenceng. Oke wes lanjut, kita mulai permancingan nih lor. Mudah-mudahan ada babon yang mau diajak pulang nanti. Anginnya angel nguncal nih. Aduh, saya ngampul soalnya lor. Pas gitu. Oke wes lanjut. Apa ki Dim? Iya bayar lah kok tawes sakmene gedine Dim. Tawes Dim. Bayar lo sakmene gedine. Bocah bangetan bayar. Bayar. Poh. Woyo. Sakmene gedine tawes. Bayar tawes sakmene gedine Dim. Nah iya. Bayar. Sakmene gedine Dim. Tawese Dim. Halo.
Wis sakmene gedine iki. Oke. Ben ya gede ya. Kok samene gedine? Hah? Lah iya. Lumutku rada blotong marai. Ngono. Oke, Dim. Loh, lo kok tawasne, Dim? Tawasne, Dim. Wah, syuh. Lah, kok samene gedinane, Dim? Oh, loh. Saya tak gantal abuh. Yo botol apa sabuh? Gantale abuh. Lah sik tekan dhuwur langsung ditawampani. Lho kok sak mene-mene tawase, Kang? Kaya. Lah sik tekan dhuwur iki ngambang langsung diselep. Gantal apa? Iki brotane banter. Banter gak umum. Agak muda. Awak muda dikit. Ada saja tak jadi lewat. Yo ora. Blas. Tuk. Iki nah, Dim. Yuh, asli iki. Asli, Dim. Yoh, babon, Dim. Asli, Dim. Oke, masih. Iwak masih. Kowe aku naik gigi pasar ya jare kae kok. Ini lho, isis Dim. Lho. Ya ra muket to. Wis kok kene lho. Halo. Iwak lur. Babune munggah. Lho kok wireng anune. Alhamdulillah. Kan lur. Babune 5 gemuk. Lur. Maci. Sak rai-rai. Ngono. Ya tak golekane nah. Rong rai, Dim. Lah iya. Rong rai, Dim. Bego tak lombone kari.
Jok lewat pisan. Iyuh. Kita renteng ini. Direnteng. Direntengi wak ya. Kalau nyari gemuk tak renteng, nek pengen tak ngisorin gak kena renteng. Ayo tak ngopi arahku kok. Malah genduk-genduk. Jok. Col. Duk. Rong nyari, Pak ya. Duk. Lah anak iwake. Diangkat tok. Sore, jam sore. Oke dulur, selesai sudah petualangan kita hari ini lur. 0 kilo, wes masih ada cintanya lur. Iwak gak patek mangan, malah sore lope. Piye Kang? Hancur. Hancur. Seneng gue. Oleh babon. Loh. Hasilku Pirang budalan lagi oleh iwak. Piro piye to lagi pisan ki kok. Alah. Oke babone. 5 gemuk. 5 jari gemuk. Oke tur. Langsung disepil lur. Lo entah wes ngeri. Tombro. 5 jarian. Sombro Jawa lur. Loh, babone dapat 1. Loh, 5 jari. Liyane wis 3 gemuk. Liyane rong nyarenan salake. Wis mending lur. Berotane gak enek sing kerekam ta wes loro karo. Oke. Kapan-kapan kita datangi lagi dulur. Sampai berjumpa di petualangan saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu lanjut mancing mania, mantap.